Anyang aki din! Maria, pangasim ka day. Umay ka iton sa badaw. Urayan ka When ka di, honey, my love, so sweet. Umayak nga umay. Anya kalakit din. Ayan. Ay, madanagan ak ngamin. Amangan numalipatam. Saan? Si kakit di mo. O ala, agawid ako na. Numarabyan ako unay. Amangan ngamin numakadlaw dagiti kabalay ko. Ay, sige hanay. Agan-anad ka When honey, kastamad kan ka. Agan-anad ka dito Ay. Bye-bye! Ina ko. Bye-bye. I love you. Maria? Ay una yan. Kunak laki din walalya. Imalaldawan kunak kumakay. Ay unay nakigtuta ka. Ay, Anya, ay unay kan gino. Kunamit lano asino akapintasan ni bakit mo mat. Ay na, naalalas topay ni bakit mo ngam iti siya. ha? Ay nagadumitan ngayon bagam. Tiko na, nakigtutak laang iti langam. Anya ko mati makapakigtot iti langak ha. Nagposkol mga amin day ta lipstick mo. Kan limampasin di tamatam ti eyeliner mo. Anya, di ko namkit di. Umapal ka laang. Gaputa saan mo makita ni bakit mo nga ag-lipstick. Kan agusar iti eyeliner. Anya? Ala, aglisi ka iti dalan ko. Talbag ka. Awan pa'y nasayaat nga ibagam. Anya, kasta timbagan ni Dinukin ka. Un mare, hay, kunamlan asino akapintasan ni bakit na. Di na pala imbaga no umapal iti lipstick ko ta ikak. Uno saan, eyeliner no iso. Syakman nga ro ti ikam. Amok nga ado ti kwartam. Ngamin, amok ka naggapu ka manan iji ayan ni Honey Loves mo. Hay! Si kaabak na, tangiwat mo. Amangan no addam ka nga, si kakit din. Sorry. Ang ampod no naggapu ka iji ayan ni Lumakay as sugar daddy. Wan, ngam pangasim ko di amare. Di mo ibagbaga iti sabani. Ay, danga. Sarda nga manday tangar aramidan. Ang mga numaamwan ti asawam. Ay na, Diyos ko. Ay, day takit nagsayit-sayit ti aramidan. Danda ni manin malpas ti tawen. Di ka pa'y nagbaliw. Anya? Nagapumanan ni Maria, ija ayan tila kay Asoki na? Wan kumari. Isumutin ako na itay nasabat ko. Una yan ni Maria, talagang sakit, ana ito lang nantikas day nga ugali na. Wan nga rod. Sana mapna kanila kayo na. Ay, awanan ba'y na babae? Jack namin maranranaan kat, baga ako ma. Ay na, kasano amara na kat tunggal awan iji balayda, mapan iji ili. Mapan iji ayan tila kay akasinsin nayat na. Payman, maranaak na dayjay, ungtak. Ungtan, barang denggan na ti ibagam. Ay namare, pangaasim man tay sardeng munday tang aramid mo. Ha? Kasanon na maamuan nila kay mo, ay narigatan. Ay namare, iti kaano man, saan na amaamuan? Si kakit di mo. Ay namare, saan mo nga orayon ang mapasamak dayta? Saan pa'y anala daw ti amin tapno agbalbaliw ka? Mare, ay ayatek nila kay ko. Ipatpatag ko. Ngam kastamot lang ti panagayat ko kin ni Anton nga oray lakayan. Anya? Iso apang nga asim, mare. Di mo ko maibagbaga iti oray asino, ha? Ay, una yun, Dayjay Amaria. Talaga din na kaya't ti pabagbagaan. Wan nga rod nana, binagaak ngam, dinak mo denggan. Ay ayatin na kano, jay lakay a sugar daddy na. Ay, tiawanan ba in Amaria? Saan nga agpampanunaw? Bayam, takasaritak daw. Wan man nana, bareng da kayo ti denggan na. Kaasimot ti asawa na aluklukon na. Wan nga rod nana, awan apulos ti amo ni Edwin, maipapan iti saan anasaya at nga aramiden na. Ala, bayam doon na. Kasaritak daw, numaran na Dayjay, ababaay. Nagsapa ka mat, papanam ngay. As usual, kumare. Anya, may as usual ka pang alam. Ay namare, kaano maya nga isardeng daytang aramidam.
Kat isarden kuntuan numatay jay lakay nga ay ayat Ay ayatek nga ibagbagamot. Pagkukwartaam aiso. Tangiwat mo mat, kumare. Ang mga nwad na makangag. Amom lang arudan nga agkaiwara ti Marites dito'y lugar tayo. Ay namare, napyapay dagiti Marites. Tamabalinda nga agbalbaliw. Ngam no day ta aramid mo na ito lang mo daytan. Isu ano ka ba ulampay ti agbalbaliw? Agbalbaliw kan, pangaasim. Ay na, agkakapsultang beten Maria. Naimbaglakid din tayo may ka. Ay na, pangasim ka di, honey. Agpapigsa ka. Kasano ak ngay, numapukaw ka. Ay, saan? Saan ka mapukaw, Maria? Agpapigsa ak parakan ka. Rumbang lang ha. Kaasi ak lakit di, numapukaw ka. Iswa pang nga asim. Agpapigsa ka. Diyak ka ba lang ti agbiag, numapukaw ka. Ay, agyamanag. Gaputan da kalatang agay ayat kanyak. Nga uray lakaya kon. Awan anyaman na. Si kakit di mo. Ay, atan ka. Unay, honey. Ne, itaman pa akas tatilangan kumare. Kasla da parikot mo. Ha? Kuwa mare. Kuwa nga. Ibaga mo, tap no amok. Kuwa nga min. Natayan ni honey loves ko. Anya? Wan kumare. Iso akas taunay aliday ko ita. Ay na, awan nga ruden ti sukim, ah? Ay, si kakit di mat kumare. Ay na, ti ko namgit ni, iso amalidliday ka, saan aga po tamaladingitan ka it ipupusay na. No di kat pampanunutam nga awanan ti source of income mo. Kasta dayta. Si kamat kumare. Amok dagitan nga style mo. Isong itatanatayen, ay, agsapol kan itinasayat at trabaho. Tapno saan aday ta, Chinese pichay mo, ti pagin-income. Nawatan? Anya? Natayan jay lakay asuki ni Maria, mare? Wen, isumatin ako na kanyang idinaminsan, anara na ak ijetersen na. Agin sa sangit nga ron, tawanan ti pagkwartaan na. Anya? Bareng ano agsapol iti panggadannan? Sapay la kumaata kas tamare. No saan nga agsapul manan iti sabali a lalaki. Ay na, maistresak man amang pampanunot iti aramida na dayjay a kumari ta. Baka amto, bareng denggenak ka. Anya? Nataya, hindi lakay a sugar daddy ni Maria. Isumati bagbagana. Dukasta. Nagbalbaliw nga roden na. Unaw, adamanan insukat na nga ta. Diyak mo na na. Ang sapay la kumaataawan. Sapay la kumataagbalbaliw ti danga. Barang maranaa. Bagbaga at tuman. Ay, wen! Barang da kayo ti denggan na. Apay akas tati langam, kumare. Manon alawas ti napalabas. Manipod pimusay jela kay asukim. Aging gaita, kasla di mo pa'y maaklon. Wan nga rod, mare. Ngam sana bali. Maaklon kung tumat laang. Ay, kat anya nga ita? Saan ka kadi pa'y amapanmang sapol iti panggedam? Mapanak to. Inak to mang sapol ijay ili. Good! Saan kat aday ta? Source of income mo. Asaan anasaya at ipampanunutem. Ay, saan mo't, mare? Si kakit di man. Agbalbaliw akong Ay, kat mayat Manggad ka itinasaya at trabaho. Saan aday ta? Wen mare, di ka madanagan. Agtrabaho akto. Ngam saan pa'y nga ita. Tani, mariknak pa'y lang. Tiliday ko. Gapo iti ipupusay day di honey loves ko. Ay na, kas itinakunak. Ti ipupusay na kat isumutan ti panagbalbaliw mo. Maawatan? Oh, kumare Maria. Anya nga day ta imot mo. Kasla, papelmat. Ay, wen mare. Parikot ko nga rod day to. Ha? Taapay. Kwa form day to. Umut-utang ak ngamin iti lending. Pagpuunak ko mangagla ko iti merienda. Apaw, kat nasayaat man ta napanunot mo day ta.
Wan mare, anya kalakit din. Nagbalbaliwak meten. Ikarik kada kayo ako kumarik, nga aggaggagatak itan. Kunam dayta takderam. Wan mare, ngam da ito man ti parikot ko ita. Kasapulan ka no ti valid ID, kan source of income, tapno ma-approvean da ito loan ko. Anya? Dayta laang ti parikot mo? Ay kat isurat mon aday ta Chinese petchay mo ti source of income mo. Si kakit di mo't mare. Masair mo't tirik nak iti dayta nga ibagbagam. Anya ka mo't dun. Kat, awan nga rod ti source of income mo. Di iso, ti isurat mo. Si kakit di mo't. Di ta ka man langan kumare. Awan mo't nasaya at ama itulong mo kanya. Nay, anya nga dayta imot mo, Maria. Ah, lakok daytoy. Gumatang ka man kit di. Merienda daytoy. Ha? Aglak-lako kan iti merienda? Wan, apay, nakaskas daaw aya. Ay, una. Apay, awanan jay source of income mo, nga easy manay. Si kakit di mo't din. Tila ibagbagam. Damdamagit lang, mat. Si kakin di may. Di ta ka man laang. Adon nga imbagam. Ngam saan ka mo't agumatang itilako. Salbag ka. Siga magaya Maria. Nakaskas daw man. Aglaklako ka matan iti merienda. Wan, ala, gumatang ka man kit di. Taisupay ti maksay. Apay awanan di source of income mo. Anya? Di bagbagak. Jay lakay apapapanam iji ilay. Nga oray nagpigsa ti tudaw. Kain papintas ka papintas. Anya? Ayun gayam. Kasla na damag ko idi anatayan. Isumulagam nga aglaklako ka itan. Gaputa awanan ti paginkamam. Ay na, ibagamlaang no gumatang ka itilako kung saan. Saan aday ta ti bagbagam. Nagbalbaliw akon. Tas jay. Nagbalbaliw kan. Pakakitaan ngay mo. Di ta ka man lang. Awan pa'y nasaya at nga ibagam. Salbag ka. Nay, apay ngay akas ta tilang Maria. Kasla makaung-unget ka nga aglaklako itilakaw. Dapat, smiling face. Si kakit di mo. Marurudak ka talaga, nana. Taapay. Amin mo din amasabat ko. Tila'y bagbagada. No da masabat ko. Lakwak ko maida iti merienda. Sabali mo ti bagbagada. Apay ka no nga aglaklako Sigod ka numat nga the source of income ko nga easy money. Anya, kasta timbagada kan ka. Awan nga rod nana. Iso ang marurudak. Awan lakit. Iso timang mangag ko. Ngay na, Maria. Ano siyam? Anya ngay nga raod kat inarabid mau. No ide pa'y lako naglako kalatan iti merienda. Ngay sa ti source of income mau. Awan kumati mangag mo akas tayta. Di ka mapukawan itinamnama. Ipakitam lata ti panagbalbaliw mau. Maumadantaw amang ibagbaga iti kastaken ka. Tandaan am dayta. Ay na mare. Anusam no kasta ti panagsasaw dagiti tattao ken ka. That's life. Mare. No di mo ko mainaramid idi. Awan ti pakais istoryaam. Mawatam? Wan mare. Maawatak dayta ibagbagam. Ay, amumatan ti tattao. Mapanghusga ako nada nga uray na saya ti aramidem. No amuda, asan na saya ti aramid mo idi. Ay, talagang iso ti panagkita daken ka. Iso apang nga si Mari. Di mon soblyan da as source of income mo. Gets mo? Wan mare. Maawatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Apay nagunag ti panagsannaay mo, si kabakla. Ay, awanan, kumare. Awanan, di ka barbaro cellphone ko. Anya? Taapay. Napukaw ka di? Wano? Natakaw. Ha?
Hindi na pa nag-igay inuman, mare. Napanak tumet ngamin nagsayat. Anya ngay ita. Ay, napainom makitikas taunay. Isadyak madla na puutan no anya. No natakaw, o ano, natnag ko. Anya? Ay, awanan di cellphone ko, kumare. Awanan di mausar ko. Kat basol mo daytan tumot gamin agsaysayot ti aramidam. Anya nga ita, awan mausar mo nga agsayat. Ay, saan na mabalin, kumare? Inakagsapol iti pakitang danak. Iti kasta, makagatang iti baro cellphone ko. Ay na, jak lakit di mabiyag no awan cellphone ko, kumare. Anya? Katuan, uray nakagugas iti carrots, tapno ang kakwartaak. Wano saan, uray agbali nakalabandera ita. At dalakit maurnong ko. Damag ko nga agsapsapol kano ni bakit ilyang ti aglaba ijay balayda. Awan kano nga mintay sigod ala bandera da. Ha? Kasta ka di? Awan kumare, iso ano kayat mo, mapan ka kasaritam. Ayun man. Ay na, sapay la kumatawan pa'y tinakasarita na paglaban na. Tauray siya kon. Wan kumare, ingka katatan tapno makasaritam. Nadamag ko ngamin ngagsapsapol kayo iti labandera yun, nana. Iso nga'y maya. Wan, pimaanaw gamin tay sigod akadwami diti balay. So nga awan ti aglaba ti mureng me. Imureng launay dagiti apok. Ay, katsiyakon, anana. Ha? Sigurado ka? Ay, nana, anya lakit din, aya. Ang angawon naksamot bakla. Sika aglaba? Ay na, nana, pudno ti ibagpaga kanya. O sige, umay ka nga ron inton bigat ha? Apag iso a Sabado. Kano kayat mo? Umay kan tumanen inton no Lunes. Agdalos ka diti balay. Oh, ay sige nana, umayak na umay. O anya, nakasaritam ni Nana Ilyang, mare? Ayun ko, mare. Ay, uwan ko, nana. Ay na, sa wakas. At damat lapakitang dana kuan. Ay, makaornong akmetlangin itigatang ko iti salbaga cellphone. Ala makitang dan ka. Tapno anday gatang mo. Kalpasan na, ipatakaw mon tumanan. Ay, saanan, kumare. Diyak kaya ti mapan ijay nga inuman. Jak mamatikan ka, kumare. Si Kapay, asaan ang mabiyag no saan nga agsayat. No, si kakit dimet, kumare. Ay ngam alaa, wanan sayat no sayat. Ayos laang. Ngam ti agin dadalos. O, di ba? Katon. Ay, aglunat na na sumayata ka bakla. Ay ngam, sa anak akas kadagiti karuba nga agin dadalos. Kunam lamit no awan ti aramid da. Ngam, dangadaman. Nanay. Abi nga katkatawa kang agmay-may sa bakay. Ay na, makapaulik nga rod lakay. Ni kanubakla asayot. Napan kanu nakitang dan ijay ayanda bakit ilyang anaglaba ken nagdalos iti balay. Ha? Kahit, anya kumangay ti nakakatkatawa iti deta. Kat, anya pa'y ngay lakay, makapaulik Ngamin, idi, kunamlan no saan makitang dan. Gaputaday tala agpapapintas ter aramiden na. Ngimita, uray aglaba ken agdalos iti balay. Tinutupan na. Anya? Ay, baklang awan makukwarta na. Sayat ngem awan metgayam pagsayat na ti danga. Ay na bakit? Awan bibiyang mo kinkwana. Ngamin, di na ka matbibiyangan. No dayta pa nagkatkatawam, ket napan ka na ginaw, adda ko manaaramid mo. Ay nalakay, biyangak tamakapaulo mo ngamin. Agbibisin bakla. Agpadadalakin ni pilang ako mare na, ha? Nagpadaan da nga agbibisin. Nya! Nay, si kamot gayam ti masabat ko ibiyan. Naggapam ngay. Narabyan ka may. Kat, di ta igigid tata. Siguro, napan ka manin nakimaritisan niya. Iswa narabyan ka. Ay natata, oray narabyanak iti kastaunay, awan bibiyang nyo. Day taman biyagyo ti pakibiyangan nyo. Awan bibiyang yaw, nga oray agpat-pat nagak amapan makimarites. Agya, Laklakayan kayo aman nakibiyang. ibiyang.
Maminsan pa'y apakibyangan nyo ti panakarabi talaga ang makangag kayo kanya. Amo mare, damag ko anapan ka no nagmarmaritis ni Ibyang ijay daya idi kalman. Ha? Kat? Anya ka no tinapan namanin in marites dayjay nga ibiyang aman nakibiyang? Ay kat, asino pa'y kumano saan adata? Duwata ka no nga rod ti bida iti amin nga istoryana. What? Salba ka talaga ti awanan bain? Uwan nga ron. Kat ti may sana damag ko. Kat katawaan na kano ti panakitang dan mo ija ayan dana na ilyang. Nangruna ti panaglabam. What? Ay sos. Anya ko mamatin nakakatkatawa iti dayjay? Naglabaak tapno at datangdan ko. Sa anak mat anapan nagtakawan niya. Isu nga rod, nairwam tamutan iti ugali dayjay nga ibiyang. Amin lakot pakibyangan na. Ay sos. At danto aldaw na dayjay. Uray po utem ti kunak. Ti awanan ba ina babae? Ay, una yan ay ti tao nga awan maaramitan na iti biyag na. Ay na, bay amon mare. Saan nga iso ti makadadaal iti beauty ta? Ay talaga pagpungpungto tanak dayjay nga ibiyang. Ay na, napyapay kanyak. Tanagbanugak ti kwartak. Sana kas kan kuana. Ama panlaag pakpakod ko diti sa bali. Tapno lang adda kwartana. Ay danga talaga. Nakasawak man ako nakon. Oh, adto'y titangdan mo ana urnong bakla. Ha? Ay na. Agyaman ako unay-unay, nana. Awan aniyaman na, si kakit dimot. Ay, sa wakas. Kamaudyanan na. Makagatang akmanan iti baro a cellphone ko. Ani ha? Igatang mula ang iti cellphone day tatangdan mo. Aywan, nana. Diyo ka di madlaw nga awan igam ko a cellphone ko. Ngamin, natakaw iti napanak ijay inuman. Ay unay kan? Ala gumatang ka garaw tapno adam man ang takawon da. An nadam ngamin Ay, wala na. I promise you all. Ang nadak ti cellphone ko, agatang. Ne, gimatang kamat gaya man iti baro a cellphone mo, mare. Ay, katuan ako, mare. Apay kapoy. Apaw, sana all brand new, kan branded ko naman. Ayun, Nagbanugak met. Di ginatang konti kap-kap nakaka-cellphone. Kat, pinadaraam kumamot na tapno saan manen amatakaw. Ay, sus, adula amin na padara nga ibagbagamat ko, mare. Tinapatag kanyak. Naipos ko ti kayat ko nga i-post. Ha? Anya man ang ti-impose mo? Diyak pa'y nakita Kung nakiti-post ko, kastoy ni, ha? Agdum nga ka, Naimbag pa'y, apagrigatak ti kwartak, nga igatang ko iti usar ko. Ngam ti mapanak, agpakod ko diti sa bali, tapno isi mani, kunak. Anya? Nasakit ngamin tinagam ko. Gapoy tinangag ko, idi na minsan pa'y ngal daw. Matamaan ti matamaan. Salbagkit de. Iawanan bain abakla. Pagpungpung tutunak at talaga. Hey, si Kamanay, kitagungungit ka mo tamagmag na. Apayan, ibiyang. Ha? Siguro, awan nagyay kamaritis mo. Iso nga gungungit ka magmag na. Anya, amo yung mat nga agong ungetak tata. Iso apang nga asiyo. Ta saan nyo kumaanayunan? Amangan nuta kayo ti pangipapasak iti pungtot ko. Anya. Ha? Manakibiyang kayo Dita ka man langan alakla kaya. Talaga nasakit tinakam ko iti dayja abakla. Inton kon sugudak lang arud ijay balayda. Anya? Ne. Apay, anya ti basol je tao ken ka? Takas tao na iti pungtot mo? Ha? Dakkel ti basol na kanyak lakay. Tilamapan na ipopos iti Facebook kunamlan asino akadalusan. Anya? Kitaam ngamin ti post na Sa anak nga interesado na anyaman ti post na bakit? Kan may saan kami friends? Biro kam tinagan na takitaam. Ay na, ibiyang aya. Agunget ka no addanagan mo iti post na. Ngam no awan, anya kumaaga po nga agunget ka. Ay immature da bakla. Awanan bain, no adda ko maparikot na. Ibaga na,
Saan akas jay nga ipos na latan? Immature at talaga! Oh, bigbigat pa ilaan ngam nakasukat ka manan. Papanamaya, Mapanak ijay ayan dagiti ko kumaray. bigbigat pa ilaan bagay. Mapan kay man agmaritesan? May saka man. Ala, buwisitan naktakitam. Uray si kapag papasak iti pungtot ka, uray kitam. Anya? Sus, mala. Din ka nga rudan. No iso ti pakalag-anan tariknam. Inakon, agluto ka iti sidaan ha. Agawidak madamdamat, mabisinak taon. Apay, awan makan ije balay dagiti marites sa padam? Na, talagang sakit di ba? Alalala, ingkan bakit? Angaw ko lang mo, chika. Ingkan. Makakatawag man bakla. Kat, anya pa'y laing teraramidam. Ibagamon atap no agkatawa tadwa. Ay na, napan kano ni ibiyang ijay ayan dagiti kukumari na. Imbaga na kano nga immature ka. What? Ako, immature. Taapay ka no ana ibagana dahi ta. Gapo kano iti impose mo iti Facebook, idi na minsan nga aldaw. Anya? Dahita tinadamag ko itay na panak ije tersena ni Marie Cora. Jakmat kiti sinaludsod iso tinangibaga. Tiyawanan bain nga ibiyang. Ho, pagpuno na ang salop. Dapat nang kalusin. Anya? Ho, paimandaya babae. Masabat ko lang. Pakita akiti adong nga star. Siya din ti bagaan na nga immature. No adaman ti immature kada kami adua. Iso, saan na siya? Immature plus guilty ko naman. Ala, ibagamtukan kwa na no masabat mo. Tapno maikat day tapungtot mo. Talaga, madurab ko talaga day jay. Sana siya ti karkaritan na. Anya? Hoy, nasaya at mata nagsabat ta si kaibiyang man na kibiyang. Ha? Oh! Awanan ka itibainan niya. Anya jay madamdamag ko nga ibagbagam ka no nga immature, ha? Kat pudnumat, no adda parikot mo, ibagam, saan akas ta nga ipopos mo iti Facebook, immature ka talaga. Ay, immature talaga, ha? Ang mga no kayat mo ang makakita iti star, madurab ka makitam. Anya? No adaman ti immature ka data. Sika, ngamin, awan matinabasa miti post ko, anagan mo. Saan ka di? Ha? Sika ti immature. Awan nagan mo nabasam, ngam, guilty ka. Gaputa amom tabaghim nga aramid mo dayjay. Saan ka di? Ha? Napasagidan ka. Iso akas taon ay apungtot mo. Ha? Mawatam ti kayat ko asawan? Anya? Kan mais, pudno matin baga kiti post ko sana ya. Ana say-saya ti kwarta ang nagbanogan, ngam ti kwarta ang naalala ang iti panagkayang. Anya? Oh, anya, guilty ka sana ya. Sika ti immature. Sana siya danga, maminsan pa nga adda imarites mo. Ha? Pagdarag ta subsub mo ko naktuman, salpag ka babae. Oh, apay akas taunay nga isam mo. Sumusungad ka pa'y laang ang pagatlapayag mo tanday ta isam mo. Ay nanagaragsakap. Apay ko nam, natumpak tayo nga ibiyang. Anya? Kaduan, tinumpak itay na sabat ko. Inikak man iti pagnakman na. Awanan bain kay. Kat? Kat, anya pa'y ngay, barangag na ka ma. Oh, immature nga ibagbaga naman. Iso ati immature, plus guilty ko namon. Inton kwan, ipulong na kaki nila kay na. Ay na, awan bibiyang ko, oray umay da nga agasawa, pag timogag tupay ida. Anya? Ay nagungutan? Amumatan kanya kumare, nasing patak na nasing patak. Ngam no day tayo matlaang tao, ang ati aramid na kat imarites na iti sana pod no, ay, makatong paak ko na tumas. Anya? Ha? Tinumpa na ka ni bakla ijay dalan? Punla kay, ay no, balsak to day jay, uray putam. Oh!
Usto mo't di naramid di baklakin ka. Usto laeng tapno agnakam ka. Kenpud no ti imbaganagan ka. No adda immature kada kayo. Si kadayta saan ani bakla. Anya? Iso adayta nga inaramid na ken ka. Pagadalam kuma. Sarde nga mo, ti panlaki marites mo. No di mo kayat ama ires day tarupam, gapula ang iti katutong pa. Maawatam bakat. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Among kumari, nadamag ko ang naglako kano ni Nanamilyang iti sabong. Ah? Kasta ka de? 20 mil kano tinaglakwan na. Wow! Nagdakkel matan. Anya nga taasabong tiinla ko na. Jak amo, adumat a klase ti sabong amula ni Nanamilyang. Bilibak at talaga iti dayja abakat. Uray bakatan, naggagatlat ta nga agmulmula. Ay, awan pa namin ton bigat. Pasyaran taman ni Nanamilyang. Kitaan ta dagiti mula na asabong. Katun awan met papanak inton bigat. Mapantang kumare. O sige, dagasan ta di balayon. Amuyo ka dinana? Bilib kami man kada kayo. Ha? Una na. Ngamin, oray kasta ti edad yon. Agmulmula kay latta iti sabong. Wan, jak nga bin kayat ti agtugtugaw latta. Kayat ko ang ma-exercise ti bagay. Iso aday ito isabong ko latta ti as-asikaswag iti inaldaw. Kasta ka din, Nana. Ay na, naimbagpay kada kayo. Napigsa kay latang agmula iti sabong. Wan iso kapay di mapaglakwak. Balbaluna ang nagiti apaw. Ay, kasta. Aywan gayam. Ang mga numabalinti dumawat iti maimula asabong. Ay katwan apikit din asaan. Ikan kayaw. Kan ikan kayo mutan iti fertilizer. Tapno adda may aplayaw. Iti kasta. Ad-adda alumang tao. Ay na, agyaman kami unay, Nana. Agyaman kami unay. Ay, wow! Nagpintas mo't tanda ito inmulam asabong, kumare. Ayun, kumare. Dinawat mi day ta ijay ayan ni Nanamilyang. Kasta ka di? Asino ti kadwam anapan? Ni bakla. Iso adwa kami nga inikan na. Kasta? Kasla kasta di sabong nga inla ko na idinapan alawas. Di ngay naka 20K ni Nanamilyang. Ha? Inaksakit di mo't dumawat Ikanak nga ta. Ay katwa saan mo't anaimot ni Nanamilyang kat? O kita inikanda kami pa'y iti fertilizer nga i-apply me. Kasta? Ay, inak man mat nga rod ijay balayda. Dumawatak man mat. Katwa na, kumare. Tapno agmula tay amin. Nay, papanam ba kahit? Mapanak man ijay ni Nanamilyang lakay. Anya ti papanam ijay? Inak dumawat iti imulak asabong. Sabong. Wan, kasla tay sabong nga inla ko na nga idinapan alawas. Nagngina ka nukat. Napan nga rod nagdawat da kumari dinak ang bakla. Ngam dinak mo't inayaban. Ha? Talaga mo't tay jay addinaan niya. Napagsayatan, di na pa'y iyawis. Nakitak itay ti imula na iti arubayan da. Di pa'y laaglaylay dagiti mula na. Bakit? Nasakit tinakam ko, lakay. Kaputa sa andak nga inawis, idinapanda. Apay nga agsakit tinagam mo, kit mapangkalang aruday. Ay, sa balilat ta ti panangawis da kanyak no bilang laeng. Anya, dumawat kamot iti sabaw, pilaeng. Wan ko manana. Imulak man mat. Barang agbyag kat addan tumot ilakok. Ay katwan dakkel mo't akatulungan, no bilang napintas tao, kat mailakaw. Kasta ka din, nana. Padawatan nakmat na iti fertilizer. Tikas iti intadyo kada kumari di na kan bakla. Ha, ay won piling, ikan kamot, di ka madanagan. Saan abali ta adumat?
Naggapupay ngamin dagiti fertilizer nga us-usarak ijay abroad. Impaw itjay anak kaw. Ay na, agyaman ak unay ha. Adamot aramatak iti imulak asabong. Sabong betimot mo pilay. Wan tata, sabong kan abono. Nangalaam ngay. Ijay man ay ninanamilyang tata. Napanak mat di mawat Naimbag lang nga imulak ijay arubayan mi. Ay ikaw na. Ay, kasta mo jay sabong anangina iti ilay. Nang runa ka umadanen ti pista tinatay. Wan tata, Paduam. Tapno mapadasam ti aglakaw kas kanimilyang. wan, masiguradok. Nalaingak matkat nga agmula. Saan akas kinidina? Abasta intugkel na latan iti daga. Anya? Wan, iso ama siguradok anapimpintas to na ito imulak ngam timula da adwa kinibakla. No kasano kalaad da? Nalalaad mo't manan timula da. Ha! Nay, talaga pinaypaysom mo tinapandimawat iti sabong bakay? Ay wan alakay napanak at talaga. Kita mo, adda sabong, adda pay abono. Nasingpot at talaga ni Nana Milyang kat. Kit imulam nga ro din Ay kat, pag inanaanak pay mo't unay kan aya. Kasangsangpot ko pay laang, pagmulaan na kon. Kit ibabad mo pay lang nga ro tinalamis adanom dahita imit mo asabaw. Tapno san amalaylay. Ay unay kan, aramidak matkat, nga makauray ka kumalakay. Jack pa'y nakaina na. Mala nga ro, aginana ka pa. Nay, nakapulis ka mo, bakay? Papanamngay manay. Mapanak man ija ayan da bakla. Ha? Nagdaga nga mapan ka ijay. Wan, mapan ko man kitaan di sabong nga inmula na. No mayat mutlaang. Anya? Amangan kit dimat no nalaylay. Ha? Nalaylay nga ibagbagam mo. Kun nalaylay Akas lamot laang iti mabagbagi na. Bakla nga rod. Hoy, tangiwa mo man piling. Inton kwan, adanakangag. Kat, pudnumat. Anya? Malain na kun lakay. Inak kitaan ti mula ni bakla asabong. No nagungar mo't laang. Nay, apay nga akastoy mo ti itsuraan dagito inmulam asabong bakla. Apay aya? Kasla aglaylay damot. Sibugamot ngamin Ay, unay kan. Sibugak inton malim. Alangan asibugak ita kat nakapigpig sa tiinit. Malaylay Ha? Ay, si kaki dimet. Agisuro ka lang arudan. Alanganan pay. Umay kanto ijibalay. Pasyaram tumot ati sabong nga inmulak. Kitaam, adayo anapimpintas ngam ti inmulam. Anya? Wan, pudno ti ibagbagak. Ure agpinnos tata Ha? Adayo anapimpintas ti mulak kunak tumat. Uray ti mula ni Dina. Aho? Awan Awan dagita mulayo kumpara iti mulak. Ay na, nagpintas mata. Dito yung sabong mo, mare. Ay katwan amare. Apay, diin mo lang. Maditirubmat na. Aglaylay mat. Gagangay na ata kaimulmula si kakit dimot. Ay, saan? Aglaylay. Amom no apay. Gaputa imay ni piling ijibalay. Tinanawa na ti mula. Iso akas chay aglaylay. Ha? Amom mo ti panagmatmata dahi dya piling. Nagtadam. Amin amulagatan na. Animal. Wanumula. Ay, matay. Anya? Puno ti bagbagak. Natadam ti mata kandila dahi dya babae. Ay, no nasiputak lakaw maitay nga umay. Sumungsungad pa'y lakuma kat pinasublikon. Anya? Kastoy ti insuro ni Nana Milyang aramidan. I-apply ti fertilizer. San ka di? Ay, wan. Kanawan kano iti danom. Ken isibog iti mula. Ken saan kano unay nga ado ti isibog. Ti tunggal puon. Wen, kumare. Matanda anak pa'y madag iti imbilin ng aramidan. Nang runa iti panagsibog. Nang runa pa'y kat sensitive day ta amula. Wen nga rod. Iso ang masapul nga annadan itikas na unay. Wan! Alwadan at talaga. Tanangina. Ay, barang no ad dapay apumintas. Diyay sabong ko. Sibugak mo't iti fertilizer. Pumintas day jay kumare. Di ka kadi madanagan. Naaywan ka mo kat.
Iso nga amok, asaan mo abaybayan. Nay. Anya ka din day tangar aramidan ba ngay? Makit-kitam lang nga rudan nga abunwak da ito'y mulak asabong. Salud-sudan pa'y lang. Kas kala aguuyong. Anya? Abunwak tapno at adapay alumang to. Iti kasta, umunaak nga aglako iti sabong ko. Ngam dadi na kan tigayem na alaad abakla. Ha? Ngam, aguray ka man. Kunak man no kanawam pa'y day tayo tidanaw. Santo isibaw. Isumot na isura dita packaging na. Wan, iso tina isurat. Kan isumot laang ti insuro ni Nana Milyang. Ngam iso nga rod ti amok apagsayaatan ti mulak. Anya? Wan lakay, iso akastoy nalatan. Ikargak dito'y puon ti mulak asabong. Kalpasan na, si bugak tumotan iti danom. Aya. Uray po utam. Napimpintas turay ti mulak ngam dagiti mulada. Ngamen, naidumduma ti panag-abunok. Puutam to. Nasaya at nasabat ka, Pilaing. Nana? Kumusta mo ten nga itimulam asabaw? Nalalang tuda ka dain. Ha? Aywan anana, naglalang tuda. Kasla kanyak man lang ha? Kasla apagukrad asabong ko naman. Anya, Angaw ko lang nana. Ngamuan, nalalang to timula kon. Kinapudno na, nagaplayak iti abuno iti kalman. kasta. Ay kat nasaya at tapno ad-ad-dapay alumang tao. Wan nana, iso na laang, tasaan ko akinanaw iti danom jay abono. Inkargak lata iti puon timula. Apay ngay adi mo sinurot ti imbagaken ka. Ay kat, unique procedure mat anana. Amok ngamin, anapimpintas ti panaglangto dagiti mulak asabong iti kasjay nga inaramid ko. Anya. Si kamot gayam, kumare Piling. Wan mare, Itaman pa'y asim marungkar ka dito balay. wan mare, kita kumamot no kumusta mo tan dagiti mulam asabong. Ay katuan ako mare. Anong pang-asim di mo kumamot uyawan ti mulak. Amok analalang to dagiti mulam. Saan mat mare, si kakit dimot? Umay ka, mapantay ijay likod. Ijay ngamin tinagmulaak iti sabong. Satan to agmerienda inton madamdama. O sige, mare. Anya ti kunam, kumare? Saan mo at tinunaw di abuno iti danom? Saanan kumare? Rekta nga inkargak iti puon ti mula. Ngam adala tamot measurements na Kasta ka di. Saan nga ta madadaal di mulam, kumare? Ay saan mare? Anya madadaal mo't nga ibagbagam? Unique procedure dayjay. Naidumduma ko naman. Anya? Adala tamot originality ama ko na. Isu akitaan to. Napimpintas timulak ngam timulayo kinibakla. Anya? Ni, apay nga akastoy mo tanti lang nga dagiti mulak. Apay mas daw ka akasta tila nga nagiti mulam bakay? Mas daw ka? Gapot agkal ka lang nga kayon? Ha? Kita manday talangam? Kas kalanaksay? Kas lamo ila dagiti mulam Ha? Dayta ti maganap ti agpakalay nga kasking ka. Lakay. Nagkunang amin nga ikargamlatan iti puon na dagita si bubukol nga abuno Nga ora insuro da magkingkat ti husto a procedure. Kwa? Anya ti amom? Pagsayatan dagiti mulam ti naramid mo? Impaturay mo nga minti ugalim nga agpakalaing. Bakit? Anya nga ita. Matayon dagiti mulam. Nalaylay da amin kita mangrugi pa yan amaksay. Lakay. Amom nga men. Bakit? Nagpudot ti panawan. Sakit nagabuno ka. Kit napudot mo't lang ti abuno. Naimbag kumamot da distansya da ita abuno di ta mulam. Ngam awan mo. Ay talaga nga pisok-pisok mulatan di ta ayan ti puon na. Ay kit maksit talaga Kas kalaobi nga kaya na. Di kag pampanunot. Kunam lang no laing mo. Ngam bongog mo. Ha? Maawatam ti bongog. Bakit? Saan? Agpakalaing ti kaya nasaway. Aglakon tunda di na ken bakla iti mula da asabaw. Ngamsi ka, nga, ngamay, agpakalaing ka, Piling. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din.
Anya laki din! Bakit? Apay daytoy? Nay, anya dayta. Huwag tining krim daytoy. Amom ti usar na? Kag ibagam tajak mo't amaw. Pagpapudaw iti kilikilay. Asino ti agus usar? Ne, itala ang makakita ak iti kasta. Apay adamagam kanyak. Hey, Fausto! Yes, Daddy? Anya yes, daddy? Ay, pay, tatang. Asino ti makin kukway ti daytoy? Ay, Allah. Di pampapu daw iti kilikili. Apay nga dati iti kusina. Bakla kan sa talaga. Ni tatang na ya. Lalaki ak. Apay nga ron nga agus usar ka iti kastaw. Masikuranak dito nakangisngisit a kilikili. Isu nga agus usarak iti kasta. Dagas saya. Tatang, day ta kilikilim. Ta sobra tingisit na. Agway tining krim kaman. Kaya't ko gagbali na soldado ni Fausto. Taday ta ti arapaap ko, ajak na tungpal. Kahit mapilit mo nga raw no saan namot akayat tag soldado. Isugaro na sursurwak ngagbali na malalaki ay. Talaw ti manong na. Isuda kuma at ipinagsoldado. Saan nga raw, ta nagsapat amat anang asawa, nagiti awanan bain. Ada ka anang itara iti babae, aging gaita, saan na nagpagpakita. Apay aya alagi pampayla ang dagita nga anak mo. Nasakit tinahim ka, itaalim makay kimbimbakitan. Saan da taman lang nga malagaib nga umay pasyaran mait. Ay, isungarod nga da ni Fausto aburidat nga anak ta, iso ti kadwata. Agsuldadaw ni Fausto, itakder na ti pulitaya. Maturog tan, tainton bigat, ibaon ko amapan agaradaw, ikitaltalaw. Saan mo akadwaan? Ay saan? Tapno masursuro na ti agtrabaho itinadagsag. Pagkatam di aradaw. Bagbagkatat mata. Sana kasta. Ibalay mau iti abagam. Ay, maperdi mo ti poise ko, Daddy. Dede. Talaga pagpungpungtutan at manain. Uwanan, mapana ko nagarado. Ungat ka nga ungat. Lepasam nga aradwan, abay. Sa dino ti papanam, Fausto? Tumalna ka man na mga awag kanya kiti Fausto. Faiti kaya't kung ayawag mo kanya. Fe, nagan tinag-sexy, kan napintas a babae. Kat, kastak mo ta talaga. Napintas kan sexy as Serena. Ay nga maguray ka man. Lakwan ka iti whitening cream. Whitening cream? Ano kay dayta? Siyempre, pampapudaw mo Mabali na pang rupa, kan pang kilikili. Mayat ka di daytoy? Kita am ti kilikili ka. Pimudaw. Ay, bongga! Yung kilikili mo, nagpudaw. Siyempre, pimudaw to ba ito kilikilik? Dahil tulagid di rupa mo. Padasak man? Mga lakan Lakwam mat dagiti gagayim mo. At komisyon mo. Negosyante ka talaga. Ay, katuan Ay, wan gayam. At akadiyam amom akayat na ti agpapukis. Agpakulot. Kan nagpamanicure. Kan pedicure. Ha? Taapay? Urno nga ida ijay plaza. Kasyak ti beautician da. Kasano a beautician? Kad nakabaklay kamot iti arado. Kan adapay guy-guyo, dam anwang. Bayamon. Ayam, no adda ti amom analay nga agarado. Ibagam, tatangdanak ida. Manong, aradom day tataltalo ni tatang ko, tatangdanan ka. Wala, day talaga yan. Tasyak, mapanak agpukis ken agkulot ijay plaza. Tapno ada itangdan ko. Pukisan naktuman mo gaya, mading. Ay, libren ton ti pukis mo numalpas ka nga agarado. Day taman ti kayat ko king ka, ading. Alang arudan, Ingka nagarado iti kasta, malpas mo iti agmalam. Ni Fausto ka di daytan. Anti, iso dayta. Jay kay ayam ko ngay idi. Kundi make up mo tan. Nasingpot anti. Managtulong ka dagiti naganak na. Dagiti kayat na tagpapuki, sumay kayon. Agpila kayo matan. Dagiti agpamanicure, ka nagpapedicure. Dagiti agpakulot. Ala, dito yung umay kayon. Sige na, ala, dito na. Anti, anya ti paaramid mo? Lamay kayon. Agpapukisak lang kuma. Ingkan ang makipila, anti. Kabaalan na ka di apukisan? Kabaalan na, anti.
Kunaken ka lakay. Malpas ni Fausto ti panagarado na. Talaga nagakita. Si kanto mo nga main. Kanayon ka nga agdwadwa iti kabailan di buridak ta. Anay, aguray ka man. Asino nga dito subungan? Nalpasa ko na nagarado. Ha? Sika tinagaradaw? Nene. Napanan ngayon ni Fausto. Apay, di yun nakita. At da ijay plaza. Plaza. Anya nga iter aramiden na ijay plaza. Mapanyo kitain na. Aguray ka man. Abaya sika tinagaradaw. Tangdanan nak ni Fausto ng anak yo. Saan na kanong amin na masangot ti agarado? Aniya? Ay na, jak samot mapas amin ama serbisyuan dagito atat tao nagadutamat. Ay na, Kasana itan, Faye? ay inton bigat manen Usaran da kanon da kapitan da ti plaza inton bigat. Rumbang ngamin nga adda parlor mo. Ay na, saan ko pa yung kabailan ti agi patak dari ti padlor? Isuti ka sa pulam. Bay am tayor nungak pa eh. Oh, Faye, datatangkan nanang mo oh. Ha? Ay na, apay nga may da dito eh. Nakita dan ti ar-aramidon dito eh. Adumat gayam ti mabiru kam no agbalin ka a beautician anak ko. Nanang, adan pagbayad iti kuryente. Ay lakay! Makabayad tayo iti kuryentay! Ijay daduma, pagpalengkem nanang. Lakay! Anya ti kayat mo agatangak asidaan, mapanak agpaling ka inton bigat. Ay, nanang, anya ti aramidin ni tatang. Bayam, agkabawsan. Ay, wan kayam. Oh, Nay, apay nga inyawatan nakpay laang iti kwarta. igatang iti agas ni tatang. San ka di nga agpilay-pilay manan talimtag dagiti sakan na. Jay rayuman na. Igatanga mon iti agas na. Iti kasta, saan ako nakuskusilapan? Intad mo't laang ni Fausto, jitangdan mo anagaradaw. Inted na mo, itnana. Kunak no awan kwarta day jay abakla. Nalaing adumiskarte ni Fausto, nana. San ama ibusan iti kwarta? Taado ti amuna pagbirukan. Uwang nga raw. Isaw tinang pukis kanyak. Kitain nyo man? Damag ko nga iso kano timang tultulong kadagiti naganak na. Wain, talaga nga isaw, nana. Dagiti kakabsat na nagasawa da adagos. Kat pulaws asaan da maikan titulong dagiti naganak da. Isu aswerte da ni Fausto, nana. Bakay, kanya ti si Daan tayaw. Nang tiliwak iti manok, iso ti sidaan tayaw. Isukat nga agbalbalin na bakla ni Fausto. Takanayon na manok ti pasidamkan ko na. Anya ngay kumatipakainaigan day ta sidaan a manok iti kinataon na. Isu matinangag ko nga ibagbagada. Isu kano nga adu ti bakla ita. Gapaw takanayon ti panagsidada iti karne ti manaw. Mamati ka mo. Pagsidaam iti bulbulong ni Fausto. Tapno saan nga agbalin na bakla. Apay mat abulbulaw. Ikaw na, makita kit no ada dito'y balay. Nang runa no kasasaw. Agin lalalaki man. Agam idi nakita kiji plaza. No agraw, kasla bakla. Nangagkupay, di pa nagsauna, bakla. Ha! Baklan sa talaga. Faye, nagaduti na gorder iti whitening cream nga impalakom kanyak. Ha? Ay, buwangga. Mayat ka no ngamin. Ay, amukon mapantagala ijay ili iti ado nga ilakom. Bumaknang tansamot tan adi na oras. Ay, bonggang bongga. Fausto! Ay, hala, nakaring ni tatang ko. Nangagnatan sa. Ako ngat? Amo matantilakay. Ay, agawid akon. Basta dyan nagsaritaan ta ah. Ay, wen, mapantato gumulpi. Bakla kan samatan, Fausto. Nagkunamat kan ka, lalaki ak tatang. Iso nga ron ako na kininanang mau. Asaan nakauna ya pagsidsidaan iti karni ti manaw.
Tyson samat, ti pagbalbali na mabakla. Si kakid diya, tatang. Di ka unay agsida iti karne ti baboy. Uno saan iti baka. Ta iso ti mang pa-high blood kan ka. Nya lagi din ni tatang kun aya. Kaano nagtumanan apukisan, paustaw? Aywan anya. Atid dugmanan day tabuok mo. Ornungan na kami manan tamayat ti panagpukpukis mo. Ay nakasapulan tayo ti parlor, nana. Kat iji balay yung aminan Ay ay saan mahiblad ni tatang ko. Rumba nga awatan na akasta ti kinataom. Anya nga'y kumatidakas na. Saan ka makauawat bakit? Kuna ka mapanak makimiting ka nagitipada ka mandalaon. Aya, meeting gayam ti bagbagam. Dan sa amat tultuling mo. Gagaangay ti bakit No aday bagbagak, saan mo maawatan? Wow, ning ka makimiting. Ibagam kini Faustaw, ta sana pumampanaw dito balay. Taamangan no ma-out of balance ka manan, kat matumba ka, malah mapanakaw. Ay, Nanang? Ay napana ni tatang nanang. wow, mapan ka no makimiting. Mayat nga rod. Ay, abak dagiti mayat nga agpapintas dito'y balay. Dito'y ko ida papintasan. Ay sus, amangan no masangputan ida ni tatang mo. Bayam nga reklamo, nanang. Kwarta day to yan. Mapan ka manin agpapukis ken ni Fausto, nana. Wow, di ta kano balay dati parlor na kat. Ala, sumaruno aktong agpapukis. Kat ay abam tumutin ani bakit mo? Ay, wala niya. Nabayag kay ngagberberok iti manicurista ni bakay. Nalaeng ni Fausto nga agmanikyaw. Ay, sakman pa iti umuna. Ay, mabitlaan. First come, first serve. Saan kayo magdidinuron? Apay, awan ay ati paglistaan nga meng. Ay, wala niya. Ay, nalipatak matan. Ay, kasapulan tayo taglista. Ay, mabitlaan. Taawag at tigayam ko. Sakti mo na Mabitlaan nga. Mabitlaan. Saan kayo magsasao? Aday tagriringan di phone ko. Hello, Faye. Ay na, friend. Umay ka man dito'y balay. Itamat lang. Madam haakpay nga agilakla ko iti whitening cream. Ay, ala, umay kakit din. Kasapulak titulong mo. Sweldoan ka. Day, ay niya si mapasmasamak dito balay. ay ikwa lakay. Ay, apaya sa ram di pagnaak. Ay ikwa, madamang amin nga agtrab-trabaho ni Fausto. Kinopupukis mait. Adupay ti agururay ang mapukisan. Ay, inaramid na naparlor dito balay. At tanto kwarta tayo lakay. Saan ka di nga iso ti kasapulan? Kwarta? Awun Ay na, saan ka nga agulut lakay? Awatem latan akas tati kinataon ni Fausto nga anak ta. Diyan laki kain. Tibay anak ko akayat kung apagsoldaduan kinagbalila bakla. Ala, indak mamut a karpintero yo, tata. Amam da karpintero? Amok mo tata, nagadalak mait. Ay, ikwa. Ay, nabagag tupay ni Fausto.
No kayat na ti agnayo ni ti karpintero. Ay, ikaw ang amin baraw. Iso ti manggas gastos iti amin. Dito pa nagpatarimaan dito yung balay, gastos na amin. Isugayam taggas-gastos. Ewan, napan ngamin ijay may sa aparlor na kahit. Ay na, nagbit ang nagprogreso iti biyag ni Fausto tata. At dan branch iti parlor na. Iso ang makapaaramid pa yan iti dakkel abalay na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nay, nakapulis ka magbakay. Rumor ka kaday? Wala kay. Adda ngamin napatig-apag nami ijay ili ita. Kadwak ni bakla. Anya? Ngam bakay, ado ti maramid ita dito'y balay. Amo mga gapgapasak ita ijay talaw. Sika kumamot tin ati agluto iti karandag iti nayabak nga gapas. Ay, nagsakit nga ro day ti sakak, lakay. Maawatam kumamot tin Idi na minsan pa'y anasakit day ti ingron ko. Iso anasken amapan ko ipadalos. Anya Laki din nayabak ay. Mabali mo mga itantan pa'y lang day ta. Pangasim Isupay mo dyan may tulong ko ijay talaw. Iso nga agluto ka kumamot Anya kamatan lakay. Saan ka talaga ang makawawatan niya? Imbagak lang arudan ang nasakit day ti sakak. Ngam nagado pa'y laang ibagbagam. Ha? Malauston ba kay? Ang kangaruday. Siya akong di makamong agluto iti karandag iti agtrabahaw. Sige, inakon. Ay, rurud kon. Ay naimbag man ta pinalubusan na ka ni Mr. mo, nga ore at dagaya maaramid iti balayo. Ay, wala mare. Siyak ti masurot iti amin akayat ko. Dinak mabalin akontraan no adda kayat ko apapanan no aramidan. Ngam na ko namitay, ngagpagapas kayo. Gat timulong ka kumaa. Tamabalin tamat nga itantan, amapan ije ili. Ay saan? No imbagak amapanak. Mapanak. Kun may sa, jak kayat ti mapan ijay taltalo na niya. Ha? Marugitan da ito'y sakak. Jak kayat ko naktumat. What? Sana ba niya? Tadamat dagiti kakabsat na atumulong kan kwa na. Dagiti kakabsat na ngagbibisin. Ken isuda ti maibagay ijay talon. Gaputa naglalaad da. Ha? Nay, apay asikat ti aglut-luto iti kanon dagiti nagtrabaho anak ka. Apay, awan ti asawam. Ha? Ay, kuanana? Napanijay ilay? Mapangkano agpadalos iti kukaw? Anya, ay una yan ni Miriam. Amo na lang arudan nga ado ti maaramaid. Irana na pailaang matirumwar. Uy, nga rod nanang. Nga mala, bayan niyaw. Sa nabalitan na rugyak mo tinti naglutaw. Ala, siya kunti mangituloy iti aramid manakaw. Ingkan ijay talawn. Isupay di maitulong mau, tapno malpas adagaws. Ay, sige, mga rod nanang. Agyaman ako na. Kat, napananangay kano di asawa ni Danilo. Tawan ijay balay da, nanang. Napan kano ijay ilay anak ko. Napan kano nagpadalos iti kuko. Ay, una yan ni Miriam. Kasla ubing nga agpampanunot. Di na ba'y matulungan mo, ti asawa na. Wan nga raod, ngam ala, bayan yawn. Tapno saan manen aday tati makagapo apag... Tapno saan manen aday tati makagapo ti pag-aapaan yaw. Sumubsobramot nga minan, nanang. Tunggal ada trabaho ni Danilo. Di na tulungan. Ngam no agdawat iti kwarta, uray na labugkawan ti kabsat ko. No kasjay nga awan ti maitid na. Ay, dayta nga raw anak ko. Ngamala, bayam, adan to panawan, kasaritak jay ipag mo itinasayaan. Uwan nanang, no siyak ti makisarita kan kwa na, ang mga nudyak malapdan ti bagik, kat matibab ko ti salbag a babae.
nga, narabyantan. Awan parikot, mare. Si kakit dimat. Ay, siyak ti madanagan para ken ka. Nagsapata arimwar. Ita, narabyantan nga gawid. Nakababain kanila kay mo. Ay na, awan parikot iti dayta, mare. Si kakit dimat. Amom, kas iti kanayon ko nga ibagaken ka. Siyak ti masurot iti amin abanag. Ha? Tapno amom anya. Naturturayak pa'y nga amang ngam dagiti kakabsat nila kay ko. Ha? Mabainda ako montra kanya. Ngamin, kita amat dagiti langada ah. Anya? Di daam mo nga urnusan ti magbagida. No anya ti langada. Isulatan. Di daam mo tagpapintas. Iso amabainda kanya. Kumare. Adda ka magagayam ba kay? Wala kay. Narabyan kami kinibakla. Naganasan mi mutten tinapan nagpasyar. Kalpasan ti pa nagpadalos ko iti kukok. Aya, agina ka na. Tagluto kay ti pangrabyan tayang. Diyak nakalutaw. Kasangsang pagkulaunay. Anya ka mutten lakay. No nabannog ka, nabannugak mat. Nyalaki din na ya pa kay. Among mga da trabaho jay talaw. Sika na pangkalang nagpasyar. Mawatam kumamo. Nembag ko na mata, may ninanang itay. Iso tinaglutaw. Dayta, kurang lang nga ibagam nga awan serserbik nga asawa. Saan mo akas tati kaya't ko asawin? Apa kay? Ay makamo ka nga gluto iti kanam. Inak maturugan, salbag kit diti kastoy abyan. Anya, kasta ti kanayon amang mangagbaw. Ay, wine. Ay, masyanak unay ka ni Danilaw. Isaw, ti kanayon nga agad adjust iti asawa na. Di la masyan mo ni Miriam. Awan lang aro din trabaho na. Di na pa'y matulungan. Uray, day tala ko magluto iti kaninda. Ay, una yun ti manugang ko. Ay, madamag ko man. Apay, bak nang kaditi pamilya nagtaudan ni Miriam. Ha? Ngamain, tunggal manggaw no agapada. Kasta unay apan nanguy-uyaw ni Miriam kada kayo anakay kamangan na. Anya, kasta ka day. Wen, iso asal salud sudak. Saan mo't abak ng Miriam kat? Padpadamot lang aman nalon dagiti naganak kan kakabsat na. Ngam no apay mo't akasta no agsasao. Ay, bagaam. Saan anasaya tikas jay? Ay na naglastog anay kamkamang ti awanan bay na babae. No siyak la ti akin manugang kenkwana. Nabayagan nga inikak iti pagnakman na. Mamatiak iti day tanga imbaga nila kay Tinong nanang. Ngamin, addamot la nakaidanon kanyak. Akas taunay kano ti pananguyaw na kada tayo. Anya? Agasam, tunggal mapan gumatang ijay tersena ni Manang Lori. Datayo kano ti istorya na ijay. Talaga mapunpunwanak matan kan ko anakat. Ay, una yan ni Miriam. Payman, mawaya anak laang nanang siyak amis mo ti mapan mangsugod ijay balayda. Uray adda ni Danilo. Tungpak dayjay. Saan man asyak ti pagpungpungtuton na? Ay na anak ko, bayamon. Talaga akasta, ibaga na latta ti ibaga na. Bayam nga isunto ti makaamires. Ay saan nanang? No idi, agul uli makaklaang. Ngam ita, ay napunuan akon. Irisap to, pa'y tirupa na. Rumor ka manang. Wan lakay, mapanak ijay ili. Adda na patag amapan ko ipaayos. Ha? Anya nga dayta? Daytoy buok ko Jak ngaminan magustuhan daytoy kulot na kat. Iso amapan ko manen ipariban. Ay, nyamut tay. Kunak laki din tulungan na kita ije bangkag.
Ay na, pasensya kan na kaya. Ngam itangal daw ti inyi schedule ko nga ipapan ko ijay ili. Anya? No kayat mo nga da katulungam. Ayabam dagiti kakabsat mo alaad. Isoda ti maibagay ijay san asyak. Ha? Jak lakit di kayat amadadaal ti kutis ko. Miriam. O ala, inakon, tamangan no awan paglugana. Mare, sigurado ka kadi nga ipariband mo ti buok mo, ha? Ha? Sayang, met. Kaano la di nagpakulot ka? Awan sapay makabulan. Ang ita ipaunat mo, ha? Kat gagangay ati adda kwartana, si kakit dimat. Ala, mapantakit din, di ka madanagan. Siyak ti makaamu iti amin, basta kadwaan naklaang. Nay, apay ngay asikala ang di mapan ijibang kagyo? Apay, awan ni Miriam? Awan, napanday jay ilay. Kadwa naman ang tibakla gayem na. Anya? Mapan na ka na ipaon na tibok na. Anya? Kaano laang, idi na pa na inpakulot ti buok na. Sa ita, ipaunat namanan? Ay una yan, naimbag kumamot no da kwartana pagpaunat na. Kan awan mo trabaho na. Ay, pay manday jay a babae. Alabay anyaw, barang no maipaon na, kithos town. Ay, imposible. Amok ti ugali dayjay nga asawam. Ay na, di la maasyan kan ka. Inaldaw ka amapan iji bangkag. Ngamday tala agpapapintas ti aramiden na. Umayak to man iji balayo intun malam. Makasang puta! Sa dino ti papa na manakaw. Mapanak ijayan da Miriam nanang. Ah, ngamrabiin. Mapanak lata. Awan oras ko amapan iti aldaw. Gaputa ka na yun nakmat amarabyan. Anya aya ti mapan mo aramiden ijay. At dalamapan ko ibaga, nanang. Agsubliak mo't la adagos. Mala, ingka nga rudan anak kaw. Tunggal aga puta iji ili, kanayon ta amarabyan. Ay na, awan parikot iti day tamare. Nay, mapanak pa ila kumaji balay yung amda kayo umutgalan ti masabat ko. Ha? Apay, anya ti mapan mo aramiden ije balay? Ah, damagam pay laang no anya ti mapan ko aramiden ijay. Ah! Apay atinong panak matlatan. Anya ti basol ko kan ka, ha? Damagam pay laang no anya ti basol mo kanya? Ibagam laang no agang angaw ka. Kunamsa, no jak amo lagi ti mapan mo istoryaan iti tersena ni manang lore anya. Ha? Kunamla no asino ka ana ikamang. Lastog mo mutla amin alastog. Apay, anya ko mati addakan ka nga ibang pangas mo. Ah! Ay, ala, gusto? Anay ko! Ay, pagsaritaan yun, anya dayta. Awanan ka itibain? Papintas ka, papintas? Yung awan mo trabaho? Anya? Agbain ka kumamot Nagpuskul day tarubam ana ikamang. No apay mo't ngamin asikapay lang ti inasawa ti kabsat ko. Babae nga awan serbina, salbag ka! Apay, akastati lang ang managaway. Pasensya kang bakay, nakainumak. Naggapuak itay, ije bangkag. Minayaban na kami ni Pari John. So, naginom kamay. Awan bibiyang ko! Uray pa'y agmalmalim ka nga uminom. Wala akong pake! Anya? Ha? Di awanan ba inakabsat mo? Awan ba ba inag? Tabay! Tinong panak ti kabsat mo? Sa anak asumargang, aging gaadyak maibalas tinaramid na kanyak.
Anya ti kunam ba kay? Ti kabsat ko ti balsam? Wan! Apay! Para kan ka! Iso ti husto? Wine, hustaw ti kabsat kaw. Tapno mo man niya. Nabayagay ngagtap-tapal ti kabsat ko king ka. Gapu ito galay mo. Anya? Kinura siya nga asawam. Nabayaga kaw ngagtap-tapal king ka. Aglablabos ka mo tayo. Kinapudno na. Iti pamilya may. Si kalang ti lasto ka na'y kamang. Anya? Imbes asyak ti kanunungam. Gaputa syakat nga ron ti asawam. Ngam saan mat? Sana kamag. Kamno kanunungak ti sana nasayat nga ugalay. Kunam lanubak ng kamay. Dahil talag papapindas teraramitan. Nembag kumano, bukod mo akwarta teramatan. Ang samay. Anya? Samay sa imarmaritis na kami pean na kay kamangam. Apay nasayat ay ti kasta. Ura sino ako makapungtot ti kasta nga rami mo. Oh. No sakit ang tinakam mo na kita ng banga. Ay saus, nawaya ti ridaw, graman tawang. Pumanaw ka, no kay amaw. Saan kalabdan, oh. Anya? Ay na, mare. Pasensya ka. Ngam saan ka akanunungan. Husto lang tinaramid ni ipagmukan ka. Kaya't mo asawan. Uray si ka ako, Marek. Ti ipag ko ti kanunungam. Oo kaya. Ngamin, uray siya. Diyak kaya ti ugalim. Saan ana sayaday tanga aramidem, girl? Isu nga rod nga iditinungpa na ka ni Sandra ket sa anak unay anaganawa. You know? Gaputa kaya't kung ikan nakaitipagnak, ma'am. You know? Tapos nakam ka. You know? Anya? Uray, guraim nak, ah? Ayos laang. Ngamin, saan akawalan tikasken ka? Pututin ba ni Sandra? Lastog ka na ikam kamang. Isungag balbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Dulpaw, nagbayag kan nga agsukat. Itay pa'y nga agururay di konduktor mo. Nagsapamot ngamin nga umay. Anya mo da di a konduktor mo. Managbabain launay. Ay ayabak nga umay agkapay ngam di namot kayat. Ay na, ubing pa ngamin. Ken itati umuna nga aldaw na akas konduktor. Ay katsuruam nga rod tapno agbalin tumot a driver. Ay kit talaga akas da Ay, Dulpo, di ibagbagakan ka Ha? Anya nga ibagbagam? Nalipatam manen. Liklikam ti ag chicks. Ay sus, bakit? Amo kaya ti ag chicks si kamot. Adukot ka no ti driver nga ado ti chicks na. Sus, sanak nga ipadpada kadakwada bakit? Siyak, nasingpitak nga asawa. Sana ka chick boy akas kadagiti daddo maa driver dita. Adun ti pasayeros ta. Adon manaw, napunnon dagiti tugaw. At dapayan istanding. Iso asaantan nga galay ti pasayeros. Apay nga sardeng mo manaw. Adda ngamin pasayeros nga glogan. Wow, nagpintasin na babae dahi ta manaw. Nagpudaw. Good morning, Daddy. Daddy. Ala, didi kan likod ak nga aglugan, honey. Naka-reserve dahi ta atugaw para kan ka. Yes, Daddy. Ay, sus. Addan sa karkar na anaskin amawa ka. Awanan kwarta, Daddy. Ruben, ikaman pala iti kwarta ni honey. Apay manaw,
Basta ikam, bayadak tumatlaeng. Ganap iti 2,000. Alay kamon, bayadak tumatlaeng. Saan ka matanagan?